to the massive landslides in Wayanad in Kerala, where hundreds of lives were lost in the devastation caused to houses, environment and animals. Similar landslides have taken place in other parts of India. Goa too is experiencing similar incidents. Unplanned and excessive development in ecological sensitive areas in both districts of Goa, including Darbandora in the Western Ghats, are prone to such landslides. The steps the government has taken in the matter. The Landslide Atlas of India, prepared by National Remote Sensing Center, ISRO, Hyderabad in February 2023, had ranked the North and South Goa district of the state as 111th and 121st rank respectively regarding to the exposure to landslides among the 147 landslide-prone districts of the country. Wayanad district of Kerala state has been ranked 13th as per the report prepared by ISRO. Significant causes of landslides are heavy rainfall, steep slopes, and certain landforms like cliffs and valley sides, earthquakes, and volcanic eruptions. Government has identified and mapped the landslide-prone areas in both North and South Goa districts, and same has been incorporated in the state and district disaster management plans. The nature of landslide incidents occurred previously in Goa did not cause urgent displacement of families. Hence, I assure all the honorable members of legislature that State Disaster Management Authority is fully geared up to tackle any disasters occurred in the state. वायनाड इज एन आय ओपनर. म्हणजे ही धोक्याची घंटा आसा त्या ती गोंयान हो पयलीं करून घेतलेलो. हाजे काही गोष्टी आयडेंटिफाय केल्या आनी हांव म्हज्या डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक स्ट्रिक्टली इन्स्ट्रक्शन्स दिता की जी प्रिकॉशन्स त्या रिपोर्टान तेंच्यांनी सजेशन्स केल्या आनी 100% ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस आमी एश्युरन्स दिता ताज्या खातीर वॉट एवर म्हणजे डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीच्या वतीन आमचे करपाक जाय ते आमी करता. आपणे अस्तंत घाटा विशीं दिल्लो रिपोर्ट सरकारान विचारांत घेवंक ना. तातूंतले मुद्दे अजूनय चालीक लायल्यार अरिश्ट वाडटो येता. वेस्टर्न घाट्स इकॉलॉजी एक्सपर्ट कमिटीचो चेअरमॅन माधव गाडगिळान प्रुडंटा कडेन उलयतना सांगलें. सांगितलं होतं सरकारला नव्हता काही इंटरेस्ट अशा पद्धतीने काही सुधारणा करण्यात. तो अजून वेळ गेलेली आहे की अजून उपाय शक्य आहेत? असं काही नाही, उपाय तर नेहमीच शक्य आहे. आम्ही जे सुचवलं आहे त्याप्रमाणे करायचा प्रयत्न करता येईल. आपण तयार केलेला रिपोर्ट तर तुम्हाला वाटतं की तो फुल फ्लेज इम्प्लिमेंट करायला पाहिजे आता म्हणून? असं माझं 100% मत आहे. नाही तर असं होत राहणार. हो, माझा इतका प्रामाणिकपणे लिहिलेला अहवाल आहे की त्यांना असलं काही ऐकायची अजिबात इच्छा नाहीये.